If released on bail, accused persons will endanger. Sanibona bafowethu, sanibona kumhlaba wonke, sanibona kuzo zonke indaweni kuzo. Sanibona eKatlehong, sanibona kwi-Incredible Happenings bafowethu kwibandla likaBaba uMbhoro. Lo akhulumayo ngumprofeti uSimba bafowethu eKrugersdorp. Ngumfana omncane osakhulayo nje. Lapha eKrugersdorp bafowethu. Ndifuna ukungenelela kakhulu njengomprofeti ngoba siyabona ukuthi manje kwenzakalani. Ndifuna ukungenelela njengomprofeti ukuthi akhona ukuthi uBaba uMbhoro asizakale. So ukuthi uBaba uMbhoro asizakale bafowethu ukuthi ninithinte kwinamba ethi 064 977 5263 ngoba nifuna abantu aba from icawe kaBaba uMbhoro beze. Sisikhathi la khona nidinga khona umthandazo weSouth Africa. Sisikhathi la khona nidinga imithandazo yeSouth Africa kahle kahle bafowethu. So benifuna ukungenelela guys. Abantu abaninzi bazosikhumbula iziprofeto zami. Xa nilandela pha ku-YouTube uDr Simba Lwandle. Nizozikhumbula iziprofeto bafowethu la khona beniprofetha ukuthi iDA izongena futhi ungena kwa itrain izohamba nokuninzi ngenibesabuyela ndichaze kwakuninzi bafowethu ndisikhuluma isiprofeto from nge3 kahle kahle nge3 ezika October nge6 ngikhuluma iziprofeto bafethu into esizokwenzeka nini ngo2024. La khona futhi benikhulula khona nge6 futhi zona i6 ezo zika October benikhuluma bafethu prophetha ngongizwe ukuthi ungizwe uzophuma uNkulunkulu umenzele ifavor. So bafethu ndifuna ukuthi uNkulunkulu enzele uBaba uMbhoro ifavor. So ndiyacela kakhulu lapho nikhona eKatlehong bafethu ukuthi lapha eKatlehong bafethu ukuthi abantu abacawa kakhulu abantu abacawa kuba ndile ndayomonitor namhlanje ukuthi kwenzakala ndayojonga ndiyile court njengoba kuzi 19 zika August 2024 ndiyile court bafethu ndafike ndabona court ndaphinde ndaya futhi lapho kushiswe khona icawe lika Baba uMbhoro ndaphinde ndaya ndabona futhi nalapho community wall la nifakwe khona iopposite necawe la nihlala khona mina nihlala eKrugersdorp ndaphinde ndaya esikolweni la khona uBaba uMbhoro bekuliwa khona. So kusho ukuthi mina nokuDr Simba Lwandle la nihlala khona bafethu ngitholakala eKrugersdorp nditholakala kwindawo ekuthiwa iRangeview la nitholakala khona. So ukuza kwenu ukuzonyathela la nihlala khona nokuzokhuluma ukuthi Simba sicela usilekelele ndiyanithembisa bafethu ngaphandle nje ukuthi nikhiphe imali anifuni imali konke sizokukhuluma xa ngaba sephumile uzophuma ngebail. So kube ngona ke sikhulumayo ukuthi singakhuluma kuya phambili ngendaba zemali nezinye uyabona but ndifuna ukulekelela nina njengabantu be-Incredible Happenings but ngifuna ukuthi nithathe action ndingabi senza abantu abazi iziprofeto zami singabi senza njengangondenzayo kongizwe ndakhuluma emva kube case idonse 4 years ndathi le case lesi isikhathi sokuthi manje kufanele ukuthi iphele ngoba senikhulumile. Ndaphinde ndakhuluma ngeziprofeto zabantu abafana noBaba uJacob Zuma la khona benikhuluma ukuthi uBaba uZuma bazomdubula kwesikhathi esebethu uvulela ntoni uvulela ilento amaqembu antshontshe amavoti akhe. Ngicela uyibeka nje kanjalo bafowethu uvulela icase amaqembu kwicourt yomhlaba uyaunderstand akhuluma ukuthi bazomdubula uBaba uZuma kumele ukuthi eze sihlale phansi noba mhlamba nibize sikwazi ukuthi sihlale phansi ngisho nani eKatlehong andenqena ukuza kuni bafowethu xa ninibiza uyabona ngoba kuthiwa qonqoza uzovulelwa. So indaba injalo so uBaba uZuma zanganithinde wagcina ke eyichitha ke icase le ebesithi uyivulele amaqembu athile wepolitiki ekhuluma ke sithi uyichitha nje senobunye ubufakazi kodwa ke asikaboni njengoba kuzi 19 ezika August 2024 bafowethu ndizonisiza ngoNkulunkulu ngamandla endinawo yabona uBaba uMbhoro uzophuma xa nizile uBaba uMbhoro uzophuma. So ndiyacela kakhulu ukuthi ninithinde bafowethu noba niyazi ukuthi mhlambe akunamali enihlanganisile ngoba ndiya understand ukuthi izinto zininzi first gathering enizenza kumele kudliwe kumele kwenziweni understand kunabantwana kunabantu abadala kunabantu abanjani but ndiyacela eKatlehong ukuthi ninithinde nizobona uNkulunkulu onenzela izimanga.
kunesizathu ukuthi ngifuna ukuthi ningithinde, ngingafuni ukuthi lento ndiyenze nje. Bayazi abantu abaninzi ukuthi into ezifana nezi isikhathi esininzi ndikhonza ukuzikhuluma nje kwi-live ndizithethe nje ebantwini ukuthi hayi lento le izokwenzeka, ungapheli ne-30 days yenzeke. Manje ndifuna ukuthi nize nizonyathela lento le izokwenzeka. So ndiyabonga kakhulu bafowethu, ndithi uNkulunkulu anibusise. Apho nitholakala khona kwinamba yami, inamba yami ithi 064 977 5263, 064 977 5263. uDr Simba Lwandle eKrugersdorp. Ndiyacela kakhulu bafethu, uma nifuna nyani ubaba uMbhoro ukuthi aphume with no time, with no limit, ndiyacela ukuthi ninithinde bafethu, ndiyacela ukuthi ninithinde njengomprofeti uSimba. Nike nibone ukuthi uNkulunkulu osengazenza izimanga, ngoba uNkulunkulu uyazenza izimanga. Ndiyacela ukuthi ninithinde kakhulu. Ndiyabonga kakhulu bafethu, ndingajabula kakhulu nje xa ngingafika kakhulu ndibone abantu abadala esontweni. Noba uphethe noba uphathanga akunankinga, ngoba iprocess esizozenza ngezabantu abadala, abantu abazo-understanda ndisho naseBhayibhelini. So ndiyabonga kakhulu bafethu, ndiyabonga kakhulu. Kodwa noba ngibani osivolontiyayo, wamkelekile. Ubaba uMbhoro angaphuma nje bafethu kakuhle. So ndiyabonga kakhulu, ndithi uNkulunkulu anibusise. Ninithinde anytime. Ndizonenzela lento for free, ngizonenzela for free. Njengoba nje sisaqala, but uzothi after bail, ngoba ndifuna uqala ndimkhiphe ngebail. Uzothi after bail kube ngona sikhuluma ke ngokuchithe icase, naye sekhona, but ngifuna abantu abazokwazi ukuthi xa bekhuluma naye bam-understandise. Nami ndifuna unikhulekisa njengoba nani kudala nikhulekisa abantu eSouth Africa. Ubaba uMbhoro ukhulekisa abantu abaninzi eSouth Africa. Ubaba uMbhoro mina ukuthi ngiqala ukuthi ndimazi kwesikhathi esikaBushiri, yabona njengoba nihlala eKrugersdorp, i-distance kukude. Ndimazi kwesikhathi esikaBushiri, ndibona esiza abantu. So yangithasha kakhulu lonto. Ngicabanga ukuthi uthashe impilo zabantu kakhulu khona apha esiza abantu, and engasho ukuthi ufuna imali, yabona. Abanye banikeza izindlu, abanye banikeza imali, ebanikeza igross, ebanikeza donate everything ana official ngumsebenzi kaNkulunkulu, kuba uNkulunkulu bubodwa obo. So ndiyanicela kakhulu abantu be-Incredible Happenings bakababa uMbhoro ukuthi ninithinde bafowethu, ninithinde sikwazi ukuthi sihlaleni phansi siyithetheni le ndaba, sinikeze uNkulunkulu, nibone uNkulunkulu mesenza izimanga. So ndiyanicela kakhulu bafowethu, nami ndiyafuna unikhulekisa njengoba ama-South Africa nawo enikhulekisa. So nami ndiyafuna ukuthi ndinikhulekise bafowethu ukuthi baba uMbhoro aphume. Ndiyabonga kakhulu.